chong shnong kanam dong pi kilasaki ke jingkio ha kalyang karoi kapar hadien ba ka Jaintia Hills Development Society JHDS ringkat ba ka jinge trailang pat ka National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD kilala bantay ka yo rural han hapo ka shnong nam dong bi ya ka jinglo jingsa bantay ka te ka yo la baiting ka da ka NABARD pada pentrai bat penbet penbiang da ka Jaintia Hills Development Society kapalong kaway na kiseng Trayman Soba kabala pau bah hapo ka district ya kani kayo lapli pa da ka kong GR Pla OIC General Manager NABARD Pro Shillong ha ka apply terek unai tung aja arsa la penpo penping shu ya kani ka singi da ka jinge don lang ki riu pak mat kuntup uma dawan lingdo MDC Mins Ngat Khanduli constituency u Dr H Nyang Block Development Officer Namdong CNRD Block kakong SN Lamare EGM NABARD Jaintia Hills u Father Manbha Pakem Director of JHDS Uma DSWAR Wahej Nong Namdong B Uma Lambor Lingdo Acting Wahe Rat Namdong but Uma Dennis Kurkalang Coordinator JHDS. This was a really good occasion. So when I got the invitation for the inauguration, thank you, Father, for that. I was very happy to come. When we are talking about NABARD started in 1982, and NABARD, as you know, we look after agriculture, rural development. So initially we used to be all for farmers clubs, but then we realized just production is not enough. You need a market to be able to sell your produce. But also a market where the shopkeepers are happy to sell and the people who come to buy things from you are happy to come here. So that's where NABARD started promoting, helping out partners like JHDS to come up with rural hearts in rural areas. And when we are talking about rural heart, you can see, it's a little bit congested over here. It's a beautiful market, and I'm really surprised it's very, very clean also. But for somebody who wants to buy things, if they are able to sell over here and buy over here, it's much more comfortable both for the seller and the buyer. Whatever projects NABARD is supporting, there are three things we are looking for. One is the sustainability of the project, meaning today is the inauguration, so officially we have handed over the rural heart to the committee to look after it. So sustainability along with transparency and accountability. Kaligayaw to nagranta kayong Tipi uri usumarega. Wapat wagaligayaw ila isa mo. Wapat wagaligayaw ibahay mietlo. Mohaiwa kibru open jet liagi yagaligayaw o yusuf lutana. But buong singkerpat hati kiwawan yaw, hati kiwawan sini. Man kibru kiwalay koy. Mangki berulai koi, hamnya dia suri situ sini, hamnya mentu situ sini, henry lai koi, ya Yusuf, ya Yuklia, ya Ihi. Menawan kisah wan ki berulabar, dari yung ya kayau bahan, kau koi, kemgani udah di lai koi, di kila Yusuf, yung kemen ki, dari yang kesing kemen lagi, bagani kesenang man koi, kesenang man kau kerelang, dia sedawai sibun kilat, na kebenka yung ikon. Untuk yang kami ya kami kayau kahat kepada yoki lamba ke office yang kenabat dan kunjuk na ke JHDS. Tiga kini ke JHDS, orang ini ke JHDS ke Jaintia Hills Development Society ke office kerekam yang ke Jawai Diocese ke wito wakil langsangan. Yang disibun di commission yang ke balang wito ikam mensing. Henry Emile ke commission Kebetul ia hikam pendroy hari iblang kesalang
but ke commission to income control iblang salam to lembaga di Jaintia Hills Development Society kawa dala sibun ikam papo ke thai Jaintia yogi wara kawi lamba di project bat lamba di sim UOR. Debu yo mo nang rim yo chunai gini gayau ne gesni de yo i kam ke inauguration. Tagayi ko awam wa yiwa yo la pai pigi wan gi tiar jiwa dagi hayau la dagi halai ye ki dai arspa la dagi ki hapo yung ki dai sospa la pai pi the same cloth we got in the market, in open market we used to get it by 200, but in mall we used to get it by 500. Snya we hadokat one kuidor la da yo i uchong hapo yung la da chong pi hamadan dai pi you are sini usok strawberry dai bi chispa santau chi sindok itu lada hapo yung la hapo shopping mall yo bi utu ujo usok strawberry dai go kamu spa ile orang kamte mande yo igani ge yo I hanam dong to o kudo iman mande yo ge yo kani ge yo to o I na do office yo kanaba Kami nale kayung to kuat yedai na puslap ke air na gijingwan yung pria gijingwan iwan iyong gamariang. Ya, wasnong ni kini perasan nong yung kini. Ni teman kamwar, wat inti na wat ka ketika ya wiki, yung kam kan, yung pilat na puslap kaya lagkita na air, pilat lagkita hau na lagkita yang orang lagi sangat cool, sangat yang itu. Jadi sehingga lah, mana ini lah kontra macam bono atau katakan madam tulang long. Kalau sehingga lah kapal ini kita tinong keliau, siapa kini keliau dari tiga sepi, siapa dari Sumarika. Hingga waktu kami kayung kesan yang pilih, teman ada yang curiau, ikut kan, kita ada ya sumar hai bila roh ketia roh, teman hamil keluar, hamil kriat ko. Betul ada sisi ada kriat ko, sisi ada buat mana kita kerja tahu tak, buat le kita turun, kita buat kita ada, angkat kita ambil dari em belum kita lalu, em mau kita. Ini kan saya ingat PPP. Wah, kamu nong rekod di ceklia, lalu kita tiap kita dua em di punya kami hadir dari budaya. Mau percang pulang, mungkin biang di sekitar mau tahu noi, lalu kita bisa nongi yo noi tahu biang. Ini bertahu yo itu ada kau tu suba, kau em kam tam ini kita punci kat ni. Kalau anda mau pakai ini jingla, pakai jingero, ya inong krek kam biang ni. Lalu pai si mentor tu yo, kita pun dah hadir lalu kini, lalu yo cispa tu krek isan pau. Anda kini kita kat ni setiap sorong orang lalu siap men jingero itu he biang ni. Yo cispa krei aspa lalu yo cispa krei cispa jibau kawasnya ni lo berkhasan lang naliang komiti ya rangkat tu he tu pai lang dang proses sila kumjo dia lalu kumrat sewi reo pai ke pai kena ko dia ngacila kan reo pai yang kon pria yang di palat ke te ko lagi dia ro ipi ke spon mesin dia pri umam stan sila de rei emma kita ketemu kaman pungkui. Kalau kamu tu, ni mesin, kita kerja setiap orang pergi ke kuai, pergi ke jalan, uyai kita hingga uman kelak kita hikai. Ya kami tuan gudang usai ikam nanti gudang mengisalan, maupun ni pembahas kita gudang bertanya ni, perkhidmatan ni jauh. Ladaman tu kian le, itu ada yang ka. Dewa biat dur irkom senar irkom teng, irkom pria irkom koi uman berbohe lani, kering ginang dah ginang pit, nak ditaruh. Isi gambar cucuk gitu. Kalau man te muda muda tahu cong, ada ini tahu, dok dong gay tak demiam, ada ini dong gay cuti demiam. Roman ada jenjara bah ini ya, tiuti lomba jirap yang lebar lomba jirap yang kan, janji itu mensati buat ayo cucu ini cemat. Mo, saya kini kaya ini sedang ngomong pada nado benai, kan? Kini kaya man kau berkat iyo, hari ngata wa
rapai siara ayo peran manha rapu cia interfere ayo kadang buat itu seman siriu ba ini harus nongiri mau bahagawin kerja seman bukan office gua ngajo kureo nado warga kami warga kanya kureo apa janjian society ini dah hadir dalam itu bonang por jo kureo langi mau peran manha di problem mandar to raman fotografer pucofer hadir betul situ jo yo ajo komen sao jo ini ada man hai senang dengan jo MD program ngalade senang dong mau dari pelajar yang gua tahu yang kemudian program hari ini memang tiwa akan dikenakan kamu rugi ke kerja supermarket mau dan hari ini pun wadang yang kelam hai gamten dia offer nolhara wong entah mau yok percang berbuat dengan beral hati tu namjong orang kata dia si sesan betul dia i sucuna dan yok apa itu dah masuk ngapain? Pada ada furu dewan yicem sini, pada dewan lang la wafar kerja kan senawi kublai la yau fargul ka karmaki uman uji amurim akaruki uman uji amurim wa ula kecak setom mau rupipor wa masih kubor wa yo ay tay tahu cuna dewan kini dah serve kini tu Say what